Aboo shimallis kana rabbi haa qajeelu. Yoo qajeeluu dide dachii jala rabbi nurraa haa aansu. Waamiin itti jee. Meerka kana wal caasa. Shimallis daawun daawun itti jaa. Shimallis daawun daawun. Shimallis daawun daawun. Cunqursaan diigama maziida keenyaa nurraa dhaabbachuu qaba. Mootummaa amma jirtu kana hallannee du'aa illee godhuufi jira. Maa maziida keenya gabbaanii diigan. Shimallis keessaa'u. Shaggar bilaana tolchina bilaana ufuu bilaana isaa samiidhaan haa godhu. Nuu tolchuu isaa ufuuf nurraa dhaabbachuu qaba. Finxaaleeyyii akkana jee gorsaan shimallis gabbee finxaaleeyyii amantaa teenyaan jee isaan finxaaleeyyiidhani kaan malee dhufe. Finxaaleeyyii isa malee amantaa teenyaan. Nuti amantaa arabaa jala deemutti hin jiru. Waradiitu lakumul islaama diina. Kan nuti jala yaa'u jiru. Amantaa rabbiin samii torban gubbaa nuu maratee harana deemaa nuun jee. Ban nuti taawalaa gabbarutti hin jirru. Amantaa tartiiba qabu. Amantaa rabbiin nuu marate amantaa islaamaati. Ka taawalaa amantaa taawalaatii miti. Amantaa islaamaati. Kan nuti harkaa qabnu kun. Amantaa teenya tuttuquu rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa maal nuun jaa. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وانهم من يقبروا خنا دوران تكين جيني بار. مغجر يقبروا خنا دوران تكين كانوا مديس جين. نبب بحنجرتين تنيها. مغا خنا قبرني دوران الرب سنجين. وان كنا قبرون انتو جيت ملاب سباسي ملي خنا كنا دوران جين جين. ما أمنتا تينيا قباني فنتالي جاني تقان. Namni aangoo irra jiru tokko namni aangoo irra taa'u tokko amantaan hundi isaa wal qixa. Seera ammaasiis kun seera eeguunii fi jaan amantaa hunda bakkattii jirtuun mirgaan geggeessuufi qaba. Kuni kanaa masjiidni keenya ni diigame. Gartee manni gartee jarattiidhaa gartee kaara miitira meeqarra ka jiru hin tuqamu. Sadiyo nama miliyeena meeqaan tabu ummata islaamaa bal'aa kan ijaan harkuu dhabammoo sheekootiin teenya gariiniis maqaan dha'u hajaraan hafuurri isii walitti dhiyaatu kan nuti yogguunii fi isaan harmaa hidhaman ija imimmaaniitiin kadhachuu fi turrees waan cal ja'anii ta'aniif hara finfinnee kanaa dubbiin numa dhibbi. Du'aa achi wanni taamu ni jira. Wanni raamaayii ta xumuraa maal? Bar boodaas kalloorra numa duuna silaawi. Boodaas numa duutaa beeka. Hamma nabi arrabsanii tiyya nabaasi jettee teessu kan. Hamma ziinni diigamee sibiratti rabbiin irraa dhoorkachuu dhabe. Awwaan takkaan abiyyiidhaadhaam. Doktor Abiyyi fiindhaam. Ni dhageeyaa beeki sagalee tanaas. As keessaa qaba daraaraaye. Ani mootummaa amma nu bobbaasee galchuu jiru eega rabbiiti ni jaallan. Shimallisiis ni jaallan. Abiyyiis ni jaallanna mootummaa yoo isaan ka'aniis nuti yeroon teenya bakkattii amantaan teenya bakkattii dhayirti mootummaa amma jirtu kana itti amanneeti jaallannee du'aa illee godhuufi jira. Maa maziida keenya gabbaanii diigan. Shimallis keessaa'u. Shaggar bilaana tolchina bilaana ufuu bilaana isaa samiidhaan haa godhu. Nuu tolchuu isaa ufuuf. Aboo shimallis kana rabbi haa qajeelu. Yoo qajeeluu dide dachii jala rabbi nurraa haa aansu. Waamiin itti jee. Meerka kana wal caasa. Shimallis daawun daawun itti jaa. Shimallis daawun daawun. Shimallis daawun daawun. Shimallis daawun daawun. Nurraa dhaabbachuu qaba. Cunqursaan diigama maziida keenyaa nurraa dhaabbachuu qaba. Nurraa dhaabbachuu qaba. Kanaaf nuti gabbaanee hiriira gabbaanee lallabnee ol deebi'uus olomaa'ii keenya qaama mootummaa warra ummanni akka gadi hin baane nuu godhaa jira.
qaama nageenyaa akka obbo Xilaawun faa ka nageenyaa harma jiru nu dawwalanii marabbaa gartee jenneeni isaanii ajaja godhaa jiru. Maaliifii fidhii isaa jaanii harma jiru olmaan dubban itti fufnaa jee dhaadachuu jira qaallichi kalee hin dhageenye moo isin itti fufnaa jechuu jira. Rabbi harka isaa rabbi isaa haa qabu. Afaan isaa haa akkas jeessan rabbi arraba isaa rabbi isaa raammoo haa godhu. Arraba isaa micciiree rabbi isaa haa qabu. Micciiree rabbi isaa haa qabu. Kanaaf nuti isaa takkaan si himaa caqas diiguudha gamas dhaqe. Abrahaan beeytii diiguu gamas dhaqe. Ummanni nuti hin duulle gaala Abii Xaalib kanarraa eegalaa saamaa jeen Abrahaan. Nisa manjala kaaniiti amma gaala jalaa saamne waan nu duulanii hin qabani hayyee beeytii tana hadiin yoguu jaan Abii Xaalib mee wanni amma ati feetu maalii ja'aniin mootiin Abrahaa beeyti duuluu deemu san qabadhu mataadhat jecha naanaasa'uu deemu kan Abiyyi rabbi haa ge'u ni amiin jee isa fayyaddi waan kana yooniif qacaqasuu taate. Hoggaa kana angaaluma kiyya naadachaa saayii jeen Abuu Xaalibiin laawwan eegamaal feete jettanii na gaafattan gaaluma kiyya naadachaa saa jeen laakkana gaxaantii jeen Abraan kamana rabbii diiguu yaanu gaalasaa gaafata kana kopheen geenye je'aniin gaalasaatiitu beeytii rabbii biratti yabduudha agartanii jeen dura na gaafadhuu jeen. Maaliif jettee jii na gaafadhu jeen dura haaya maaliif jettee jaanii barayyuu kana yogguu waan takka silaa jee namaayyuu kana mee maaltu jecha kana si kaasee jaanii gaafachuu qaba. Akkanuma gubbaayyaa uuman jarattii wayyaanee san gaafa ummata keenya jeeynootii keenya garii yogguunii fi gartee qaban akkamit dila kana nu dura dhaabbattee nu tokkistee jaanii ni baat murannoo akkam qabde jennaan kana nurraan tuqinaayii jaaniin kun nu fayyada. Jaratti wayyaanee sanii jaaba namni gariin nama garii taariikha isaa yoo walaalee gaari hogguu kana manni kun mana rabbiiti angaala kiyya abbaan ana kun mana rabbiiti rabbiitiitu irraa dhoorkataa jeen anamma gaala kiyya leeqellootii yaa gaalaan barbaade jeen tana mana isaati waraana hedduudhaan dhufte yoo diigees isaa itti isin ajaje jeen hoggaanii finna kan deebisaaf jeen gaalasaa ni deeffate deemaa diigaa jeeti kurbaa dhawee labbaa galee walitti eegee bar qaallichi kun amantaa islaamaan qabanne beekni hun jirtu hogguu kana Nabii Ibraahimiitiitu jira gizeessani hogguu isaa waraana isaa beeytiidhattichi tarreeysan alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashaabil fiil alam yaj'al kaydahum wa arsala alayhim tarmihim من سجيل فجعلهم كاسم معقول. الله أكبر. قال لي تشوفوتي توهر جيلي تاخنتي دعوة درجيسة. من هيدانه كان قبري شربي تي بيتا. أبو من خن أينيوف غرغرة ولينجام من هيدا خيسة. من ما هيدا خطي دا خنا أينيوف غرغرة جانبات. هو خنا إن تلتك واليامني من خنا خيسة يدم خنا سيغرغرو يا ناكم جتا جاني. منو ما خيسة نهي تنكموتم ما خنا موجنات يتي جانين. إسان نما سدي. هوغا خنا مالك ميكام فيدري يتي ننتلتي. دونا مخرجات وقتين في جانين. دونا مخرجات وقسي غرغرو جانين. آتي ناس هوتي كوانغن تكار كبرنو. انتلتي بناسني فيدي. سباتا سني فيدي. برجا سني فيدي. هو لايو منو مخانا ناغر غرتن جتي نيبا. أما جري يوغو كمي ترميهم يوغون نيجي من سي ترميهم يوغون نيجي من إجارة أتيجين من سجيل أتيجين فجعلهم يوغون نيجي كاسين أتيجين مع كل الرول التياشر رقم والإنجال ترميهم يوغور ما خنيجي بإجارة من سجيل فجعلهم كاسين معكول والإنجال جربون بين الرجل تويتلوته جرا غرتي جرا خانه هدسان
Jare jare hidhe boombiin itti dhoote eenyu isinaan hidhe moo boonuti namuu nuniile mana intala tanaatiitu keessa galaa je'ee nu kannee jaaniin. Intalanii amani mana kana keessaa gabbaatee maqaa keenya arrabsitee beeki jaanii biraa kuta. Biiroo bakka biroo jaarrata. Nuti rabbi yogguu kadhan rabbi irraa ni arkan. Inshaallah. Osoo wayyaa isaanii ta'anii siboo nuti sheeka keenya abbaa keenya muftii keenya Sheekh Adam Tuulaafaa jannata rabbi haa kannu. Quuqamaa nu laalu jira. Dadhabeetiif inna Allaha alaa kulli shay'in qadiir. Rabbii waan dadhabeen qabu in tansurullaha yansurukum. Rabbii waan nuti yaan waan nuti dubban kana nu laaluutti gartee jira. Mana isaa irraa dhorkachuun dadhaadha. Wayyaanee arma akka malee nu goote san ulamaa teenya du'aa itti kadhatee fide bakka kan akka isiin aangoo qabattu ulamaa godhe akkami jennaan gaafa beeraawii sanii sabaatti hiika zuuriyaa tokkoffaa lammaffaa akkasii zuuriyaa mi akkasii hirdiimiisa anguddoo beeka gaatan zuuriyaa maalii bara gartee 75 76 77 gaafa safaraa sanka lidha ka'aniitu yogguu dhiirtii armaa achuma ol yaatee qabrii isaa harkuu dhaban dhalaan maal jette yaa rabbi dhiira natti hin kennin tagara fuute hundinuu yaa rabbi dhiira natti hin godhin gaa jettee kadhachuu ture. Akkana jaan makiinaa keessaa warri beeraa yogguu deemuu deemu salaam ka jaartiin akkanan lafaan iftum ka haati akkanan lafaan himtuuf boru yaasuu deemanii koottaa laalaa ja'anii kara baadimmee fi shiraaroo boru yaasuu deeman hatta hamma tokko olii tana inninis xaaxaa keedha tiisiteedha obboleeysa kee kayii bakka inni jiru nu geessi jaaniin hiba arra obboleeysa kiyya bakka inni jiru ni beeyta nama tokko hafe tokko kana bira gartee yaasuuf yaani hay obboleeysa kan keeti qabnaa jaanii yogguu kana haaya hoottaa gartee jee bakka inni jiru yoo isa gartee nu barsiisuu baatte sumaat deema jaanii hogguu kana dhaqee muumma je'een halaalatti harkaa bar kun achi jiraanii ayaamuu ni dhufa afaa jee muumma je'een yee jeen gabbay yogguu joonoo yeroo keessaa takka tusii keessaa aboo hootu jaanii hootu jeen laal harka dura kan godhe aboo hootu jaanii hoo jeen duraa wal harka kamirraa dura garsiisa diimi ka jechuu harka kana godhe laal aboo hootu jaanii hoo jeen gartee harka kana miila irra kaaya ka aboo osoo hoo jaanii viidaat dhawaa jee qabu hiiqaanaatiitu itti dhawaa jee gubbaa ka akkasi jalaa baaseen baan obboleeysa isaa akkasitti ummata sheekootiin abbaan keenya afaan saaniitiin jaan sheeyni keenya Sheekh Adam Tuulaa rabbi jannata haa kannu amma ol yaasanii namachi fixuun taate wayyaan tigruma sanuu rabbi haa fidu jaanii kadhata osoonii fi rasaasa tokkon tokkisini karaarraa bitamee ummataan karaarraa godhaa jeellee numa jira kaaye qattitaa hara dhufteen ba akkanuma qattitaa deemtee ammas kaateeti amantaa ahbaashinu fiddi nu cunqursan akka malee olomaayidha qara qawweetiin akkana dura taa'a caqasaa jee mallaseen caqasaa jee Sheekh Adam Tuulaafaa Sheekh Ammoo Watarfaa joollee issan jaangoon joollee wamane bosone tamataa guduruu taarmaalumnaan dhayxee dhufe tasalaatan salaan dhalaa amantaa qabne irratti harka keessee deema naannoo tana jirti ammaa'u joollee fadhiidoo akka jala Sheekh Ammoo Watar wallahi kana teessisan ni beeytan kaatana haare'a isin haare'aatu akkana qawwee qabattee teesse poolisiin dhaqasaa ja'anii jimma keessatti Sheekh Hamzaa yaanii tokko jira fitinaan nu qabatte yogguuyyu kursii fuudheetuma itti gallakkisee ba abaarsanuu fidu ka kursii itti gallakkiseetiitu jira du'aatiitu irra nu caala jee
bulchaani gaafadhaa waan gaafatan deebisaa isinii godhu qaban jeen firraa boodarra gudubbii waliin oowwi teenya gadiin tun qaraqa weetiin akkana nu biree wata kan gaafatin anuma fudhadhaa jaanii akkasitti qoree teenya nurraa hidhaanii dha'ee mallaseenka asii mataa'if qabadhaa jennee bar guyyaa habaqaala kana akka inni biqilleen godha madarakii irraa jee niin buqqisa akka inni fiilleen godha guuyu akkam fiillee rabbii isa godha bakka isin quba qabdan sanii hidhamee jira kaan saaxina qullaadhoo owwaalee kaan isa owwaale kaan isa owwaalee kaan saaxina qulloo owwaale dubbiin akkana wal bitatti olomaayii geggeeysee siin jee hawaasaatiitu rabbii waywaatee geggeeyse taruma takka akkuma itti biyyee himan wallaalan du'eesaa nuti obbo Abiyyi Doktor Abiyyi ni jaallanna masjiida keenya bakka nuu deebisuu qaban yaa akhi akkan Allahu akbar akkan dirqumaan kun ashabbaari nama jechisuu sulleen sirriin nuti amantaa teenya irratti ashabbaari'ee akkan masjiida keenya irratti ashabbaari'ee afaanii baafadheetiin jaa akkan kuno am quraana keenya dura duun masjiida keenya dura duun isini galaa dubbiin akkanat kana majliisa keenya kafidiraaraallee waraqaan isaa shimallis bira dalaguudha dit pirezidaantii keenya ka Oromiyaa Sheekh Jamaal keenyaaf waraqaa gartee kara shimallis dhayite dalaguudha ditte shimallis biratti eenyu ka isaan bulchu jiran kun hoonu moo eenyu pirezidaantiin naannoo keenyaatiif dhaabuu qaban jee armaa'ol amantaa walii qabna moo kamisa biyyoo waluma qabna ha bariyyoo amantaan garii namaa adda taatees biyyiitu yoo laaqamte hundumarraa laaqamte namni nageyni isa quuqamsiisu masjiida keenya ka naannoo shaggar keessaa diigamu jiru gaafattiis naannoo Amaaraatii masjiida Bilesan fixan numa usne iyyinee usne kaaniiti waamee qaballeeysanii quraana guban numa usne sadhiiroo namni yogguunii fi keenya ka armaa kanan dandeessu armaa bas ja akkal gartee nama wajjin jiruu tokkotti akka lukkuu bishaan seentee badbad ka armaajuu wajjin akka waan gartee wanni isaan dalagan san gaarii taatetti kanaaf nuti rabbiin subhaanahu wa ta'ala nu laaluu deema mokkorri nu jabeeysu qaba hedduu rabbii keenya kadhachuudha gartee qaba Allah jiraami Allahu akbar rabbi nuduuni astajib lakum nuduuni nabi Musa eenyuti dubaas rabbi Firaa'oon jala rabbi Firaa'oon nigee aangoon nama tokko hijiru ana rabbukumul a'laa jeebar kuni ka Oromiyaa ifin jeemi kuni barka Afrikaati gartee ifin je ka Itoophiyaa ifin je maalimtu lakum min ilaahin je addunyaa tana ka bobba aduu dhihee dhiisisee bariisisu jiru baasu jiru ana jee Fir'aawnaat hin jiru addunyaarra akka Fir'aawnaa je ana rabbukumul a'laa maa alimtu lakum min ilaahin ghayri ana malee rabbiin biroon jiru je ana rabbukumul a'laa jechuun isaa immoo rabbiin biroon jiru je armatti rabbii keessan gararreen ana maaliif jaayoo jetti walin dhabuu aayaanni kuyyoo kayyattu taate muka tokko ka tolcheefi jiru qabu muka tokko muka san dheqaa tuqadhaa anatti isin dheeysaa jeen ana rabbukumul a'laa onni jeefsan muka tokko qoreefiiti achi dhaabe namni san tuqate na biratti ol dhiyaate jeen namni Fir'aawn na biratti ol dhiyaachuu barbaadu san dheqeeti tawassulatti ta'e Fir'aawn nan na dhiyeeysi gaa jeeni marabbaa mukni jeenii fi isa dhiyeeysi sigalaa dubbiin kun bakka san hin geenye kana quraanaan raa'aase Fir'aawna farra'oownu inni bari yaala ture Fir'aawnaan kun lama tokko ka biyya bulchuu ture hogguu kana qabroota keeysa taa'ee inni farra'oownu gabraa bar inni ka'ee shiftaa ta'ee gaara galee achii waa barbaadan qabrii takkarra gartee taa'eeti nama gartee qabrii irra fidee namaan owwaala jiru tokkon dhiisu yoo maallaqa kafaltan jee malee maallaqa guurrachuu ture Fir'aawnaa kanaa beeka nama kanaa shiftaa tokko jira jennaan
kanummaan inni barbaaduu shifta akkasiitii deemaa naa fidaa jee Fir'aawnaa siyaama jaaniin Fir'aawnaa san quraanni naasawu ka biyya bulchuu ture fadhiiticha san hin haasawu ka boodaa kana ka quraanni kan haasawu ka Muusaadhaan walii qabsaawan kan akkasi guyyaa inni du'u eebar warri aangoo irra ture kun dargiin eenyurraa fudhate aangoo dargiin jeebar dargii Haayila Sillaaseemi ajjeeseetuma barachi jala owwaalee gubbaa taa'e ifuma ajjeeseeti waraana isaati kaa'e achi owwaalee sireerra kaayyate haya haasawaa jeen inninis guyyaa Fir'aawnaan san du'e taarikni dheera ka isaan lamaanii Fir'aawnaa lamaanii ka'eeti achumaan ol siqee aangoo qabate jazbichi kun Fir'aawnaan quraanni haasa'u kun akkasii ummata ni gabroonfateemi hay godhe ummata bani Israa'ilii fi Qibxiyyootaa fi hunda isaanii raayiduu raayideefiiti nama barana dhalatu keeysa nama aangoo sirraa fudhachuu deemu tokko jire jedhanii akkas taatu dhiira dhalatte hundaa ufixaa jeeni